Rabiul Awal tanggal 12 Sebab kadi terbit fajar Lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Lahir janjungan Mbak Aminah Syitan li ayah yang tat nu cinta umule bulun dalam kandungan Nabi masanya wafun ayanda lahir janjungan Mbak Aminah Syitan li ayah yang tat nu cinta umule bulun dalam kandungan Nabi masanya wafun ayanda Rabiul Awal tanggal 12 Sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Wafun ayanda tinggai donya mesapuhana tinggai harta malingkan yang harta nekeba sabah jariah limang baunta wafun ayanda tinggai donya mesapuhana tinggai harta malingkan yang harta nekeba sabah jariah limang baunta Rabiul Awal tanggal 12 sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Nabi Muhammad yang yatim lagi miskin harta pihana musapu harta nekeba kentulung Allah hansapu mara Nabi Muhammad yang yatim lagi miskin harta pihana musapu harta nekeba kentulung Allah hansapu mara Rabiul Awal tanggal 12 sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Kani batum filnya ani ton gajah masa Abraha jija perangkuta dina menghancur Ka'bah Baitullah Nanggro jijajah jiwa agama. Kani batum filnya ani ton gajah masa Abraha jija perangkuta dina menghancur Ka'bah Baitullah Nanggro jijajah jiwa agama. Rabiul Awal tanggal 12 sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Gajah meribe jiwa lang gampang Allah yang tulung hantruh jideka gajah dumate jipo le burung bate jilambung atuh kepala gajah meribe jiwa lang gampang Allah yang tulung hantruh jideka gajah dumate jipo le burung bate jilambung atuh kepala. Rabiul Awal tanggal 12 sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia. Nabi Muhammad yang yatim lagi miskin harta pihana mesapu harta nekeba ngantulung Allah hansapu mara. Nabi Muhammad yang yatim lagi miskin harta pihana mesapu harta nekeba ngantulung Allah hansapu mara. Rabiul Awal tanggal 12 sebab kadi terbit fajar lahir janjangan Rasul ya Allah di Nanggro Mekah tanah mulia.